Siyabingelela onibingelelayo Baba uMhlanga odume kakhulu ngelika Dr. Mhlanga osebenza ngabantu all the way from Mozambique, Shayishayi, Mamboni, Inyansore. Mina nipfuna vanhu, ni tirha vanhu va lava ku nghena mintirhweni, ni pfuna vanhu va lava ku pfuneka, ni pfuna vanhu va lavaka ku pfuneka swa ku va phakama vuton'wini, ni pfuna vanhu va nga na switolo, ni pfuna vanhu va nga na mabisinisi, ni pfuna vanhu hinkwavo ni le misava hinkwayo, ni pfuna va le Joni, ni pfuna va le Mozambique, ni pfuna va le Zimbabwe, va le Zambia. Matirhelo ya mina ni tirha hi murhi, ni pfuna vanhu hi timhakeni ta murhi. Munhu a ngo swilo swa mina ntirhweni a swi fambi kahle, ya mpfuna la kaya. Munhu a ngo swilo swa mina ni zamile, ya mpfuna. Munhu a nga na ti-problem futhi ta ti-case, ya mpfuna. Munhu a nga na ti-problem futhi ta le court, ya mpfuna. Unyanga la mina ni thwasele Dojimili Dzasete 2017 endhawini ya le Mamboni Inyansore la ni nga teka kona magona ya mina unyanga. Ni amukela unyanga la mina, ni amukeliswa hi kokwani Mngoyi endhawini ya le Mamboni. A ku fanele ku ni ta pfuna vanhu na nyamuntlha ni pfuna vanhu va ku tala, ni pfuna valungu, ni pfuna vantima, ni pfuna valatu, ni pfuna mandiya, ni pfuna maxhosa, ni pfuna mazulu, ni pfuna misava hinkwayo. Na wena ni bukelaka u amukelekile ku nga vuyo ta pfuneka. Xin'wana na xin'wana xi ku dlaka xa le kaya kumbe xa ntumbuluko kumbe xa ku phakama na vutomi hi nga ku pfuna. Amanamba hi kumekaka ka wona hi kumeka ka manamba ya 063 802 4862. Sisiza abantu la ekhaya. Ngithwasa endaweni yaseMamboni eNyansore, ngilapha abantu ngokweqiniso, ngiphakamiselela abantu amabhizinisi, ngiphakamiselela abantu ezinkingeni zabo ezahlukahlukene, abanamabhizinisi, ama-minister, abaphathi. Silakelela abantu ukuthi baye phambili ngokwempilo. Amanombolo wethu la ekhaya athi 063 802 4862. Siyatholakala eMozambique, siyatholakala futhi eSouth Africa endaweni yaseBenoni. Amanamba athi 063 802 4862. Sisiza abantu, ifuna abantu la ekhaya. Dumela Mashikwani, Abusheni, Ndawuwe, Nda. Aswala banje.